gompieno ke di 27 tsa November 2025 go a diragala mo renkeng ya rona ya Mahikeng gonne re le mokgatlho wa Save Mahikeng o emetseng baagi ba Mahikeng o lwelang go bona Mahikeng e boetse mo serodumong sa yone ka ntlheng ya gore go na le dithethefatsi tse dintsi tse di irang gore di re tlhokise e nne tlhobaboroko mo matshelong a rona gompieno re tle go lwantsha sera se go teng tlhobaboroko ya diritibatsi ke ka moo re leng fa re kopane le sepodisa sa rona le di-department tse di farologaneng tsa bophelo gore re tla gore enough is enough ra re ga re sa tlhole re batla sepe ka dithethefatsi ke ka moo re leng mo renkeng e leng gore e itsegele sentlhaga se se tsamaisang diritibatsi se. Batho ba ba dirisang diritibatsi ga ba kwa le mo matlhong ebile ba iphitlha ba ithaba re ga re ba itse mme hela re bona ka bana ba rona ba ba senyegelwang ke matshelo ba ba latlhegelwang ke ditlhaloganyo ba ba tlang ba le under the influence go itse gore ba kopane le tsone dithethefatsi fela ba na le molao o thata batho ba dithethefatsi tsa gore o seke wa bua gore o di bone ko go mang jaanong re batla go ba re tla ba tshwara le ga ba ntse ba sena mmala. Atlegile ba gaetsho ke ga ile gore ba gaetsho ba rona ba mo Mahikeng ke ra baagi ba rona ba re no to diritibatsi ka gore diritibatsi tse ga di sena batho ba ileng gore ba di reka ga di sena batho ba di gogang batho ba ba di rekisang ba tla bona gore this is not the place ya bona gore ba tle go rekisa diritibatsi jaanong ga re atlegile ke ga batho ba rona ba tla ithuta gore no to diritibatsi ba tla re ga ba di batle yaanong re tle go ba fatlhosa gore ba itse gore diritibatsi di dira eng di senya botshelo ka tselentseng jang jaanong ga ba ka itse motho mongwe le mongwe a ka itse gore setlhogo sa diritibatsi ke eng ga ka ke a tsena mo go tsone o tla di kganela yaanong ga go kitla go nna le bareki ba tsone mo tulong ya rona ya Mahikeng ga gona gore batho ba ka nnela go complaina right through brigadier gore mikhukhu e tletseng fa e ke yone tlhoba boroko and we don't do anything about it is high time I once said go and you did it because and it worked gore ha o tla mo Mahikeng brigadier tlogela bo Mahikeng a ke re gate ba collect tla ka ba collecting be go sa ba bolela sepelo ena fela o itse so that re khone go tlafa ba mo Mahikeng flying squad ya mo Mahikeng mapodisa ba mo Mahikeng CM Mahikeng ba sa itse sep ba bone fela go tseno phakela re tle go thuba mikuku re bone gore go na le eng mo teng ga mikuku because ga gona gore go ka nna le musi go sena molelo ga go kgonega. So it is high time re dira something ka se se diragalang brigadier. I trust you gore wa go dira se se tshwanetseng ka Mahikeng because ke bana ba rona ba ba bolaiwang ke diritibatsi tse bagolo batho ba ba rekisang diritibatsi tse bana ba bone ga ba dije ka gore ba itse gore diphoso wa tlhaloganya bana ba bone ga ba je diritibatsi tse how ka kwa fitlhela ngwana drug dealer ja diritibatsi no how ka kwa fitlhela drug dealer e ja diritibatsi why di tshwanela gore di jewe ke bana ba rona ke sone se ke reng it is high time re bona gore re dira eng ka se se diragalang mo Mahikeng Alewa batshabana itele shalaba wena ona le mokhukhu ha a re gore ga re go tshosetse o butseng sepoto ha o ira ka re rekisa papa le nama mare ele sepoto so re tlo go se tswala ha una license ya go rekisa bojalwa ga una license ya go rekisa bojalwa mo rekeng ye borre ba berekang ha ba di taxi borre tsayang taolo ya lefelo le le berekang mo go lona o ka se ka wa ya ko police station o ba go ira ka o rata ke tlemo ka lebaka la nnake ke tlemo ka baka la go thekga batswadi bo botlhe ba ba imetsweng ke ngwana le nna ke le so batswadi but since batswadi ba tsamaya mo lefatsheng ke bile mme ke bile rre ke bile
abuti ausi ha ke rate go bona nna ke aka a le the way a leng ka teng ebile ha ke rate go bona le bana ba bang ba le the way ba leng ka teng. But some of us a rena bokgoni ebile a rena maatla a gore ka re ka ba thusa bana ba gore ba be batho ba ba botoka bophelong. It's painful because batswadi ba rona sometimes le bona ba re direla diphoso. Batswadi ke kopa gore le bolelle le bueng le bana ba lona ebile le beng le nnete mo baneng ba lona because ha le re tlogela mo lefatsheng re sala le batho ba di-family e ba sala ba re bogisa. We are the conquerors. Re a conqueror. Re tlile o tsosa modumo. Ba bana le dikoloi tsena mo koloing gore o tlogoletsa hutana. Yo tshwereng le patata o bitse le patata. Yo tshwereng phala o boletsa phala. Re tlile o tsosa modumo wa gore phansi ka diritibatsi phansi. O wele mmuso wa diritibatsi o wele. Go tloga gompieno. Lucky ba mitse ka malantja mo toropong ke kgala dula mo toropong a tsuba glue a tsuba le diritibatsi. So ke ne ke tsotse kgotla gore ke leke go mo thusa cause ke lobaka a le mo toropong a kgone go change botshelo ba gagwe. Yaanong nna mafoko a ka ke gore batho ba ha ba tlhoke sepe se se kalokalo, ha ba tlhoke rehab, ha ba tlhoke melemo, batho ba ba tlhoka lerato ela. So a re ba feng lerato. Ke a leboga. Dumedisa. Elape gora go change-a ra. Ba bala ka tlhapa ke nna school. Ra leboga Lucky. Re leboga thata. Dilo tse di a kgonega. Go na le bogone gore o ka fetola botshelo jwa gago. Go na le bogone gore sehemo le a se sa letle. Mongwe a ka go tswa matshediso. Mme se se botlhokwa ke gore a wena o batla go fetoga. Ke yo botsa nna ke berekile renke ke mo itse sentle. Ne ke koloma ka renke le ne go monga batho nkile ka mo. Ya ka spodisa hela ke mo dumedisa hela ka spodisa. Letsatsi le ke neng ke hisa koloi ya batsadi ba ka lona. Ke ne ke gogile seritibati se ba se bitsang ba re ke Mandrex. Se ne se tlile ka cousin wa ka from Randfontein. Ke a goga seritibati se sengwe ba se bitsa ba re ke Crystal. Ke ne ke se reka mo station commanding sa ko Pampri starter. Ke bua utlwa ke are ke ne re se reka mo station commanding ya ko Pampri starter. Nna ke tsene mo the lifetime impacts tsa diritibatsi. Physical health ka ke fetsa go bua gore o nna le di-seizures, o nna le difitsi, ba bangwe ba nna le bana ba golo ha atla a gola. Re na le this perception gore ngwana brain e nna developed by the age of 18. Ka 18 years ya be se been developed. Ngwana o le o simolotseng dilo tsa ka 13 years o dirile brain ya gagwe is damaged. Go tsora go se dirang ke go mo fa dipilisi mara they will never ever ba nagane jaaka ba kile ba nagana ha ine le gore o na sa dirisa diritibatsi. Another one ke the emotional impact, quality of life ya gago e na affected. Santlha ga o itlhokomele, ga o tlhape, quality of life e go kae. Wa tsamaya o lo go utswa, ha o utswa wa tshwarwa. By the precious blood of Jesus. Dall'inizio delle Marta, l'amore Cristo Gesù. Se lo faccia tu noi a Roma, se lo faccia tu noi, the beautiful capital city, the city of goodwill, the Satanicalegi,
a re gopola re a lela modimo o siame re tshwana le bana ba Israele ha ba ne ba le Babele ba re re tsholla dikeledi ha re gopola Sion modimo o tletseng kgalale ka leina le le maatla la Morena Jesu. Let the history of this city to repeat itself. Ka leina la Morena Jesu re a leboga modimo o sela. Wena morekisi, wena le nnaba la motho o itse gore leitlho la modimo ga le ponye ka dinako tsotlhe modimo o lebeletse ditiro tsa gago tse o tla di arabelang ka letsatsi la bofelo mme hela o itse gore mo re kopanang le wena teng ga go kitla go be go tlhogatlhaga. Enough is enough. Today re ne re le mo campaigning ya Save Mahikeng civic movement ya say no to drug abuse. Yes. Tharabollo e nna ke e bonang e ka nna teng ke ya gore re boele ko crossroads re ye go sheba gore re latlhile tsela ko kae re le setšhaba sa batho ba bantsho. Whether we like it or not, this thing is much more spiritual than it is in the physical. As much as we are trying to re leka go fokotsa botlhokotsebe, tiriso ya diritibatsi, notagi ya phetelela, dilo tseo tsotlhe tseo ke mowa. So ke bona e le gore go ka nna betere thata ha e le gore ha re ka boela ko makopanong a ditsela. Ke bona ke re go tsela modimo re latlhegetswe ke tsela e borra rona mogolo e ba re rutileng ka yone e leng tsela ya go boifa modimo. Se ke se dumelang ke se itse jaaka moruti ke gore lefoko la modimo le gaisa tšhaka e magale a maphata mabedi. Lefoko la modimo le fo go strengthena motho ka ko gare gore a kgone go dira sensible decisions. Motho yo o empowered mo lefokong la modimo from inside ga tse sengwe le sengwe ga dumele sengwe le sengwe ene ebile o na le maikarabelo a go ka tsa le ditshwetso tse di maleba ka botshelo ba gagwe le ka maphelo a batho ba bangwe. Event ya rona ya gompieno ba gaetsho e ne e atlegile thata. Re itumelela gore ba ne ba thologela mo renkeng ba etsho ba tla go ikutlela go tlala tlha ba tla go ikutlela go tlala tsebe ba tsamaile ba fatlhogile ebile ba itumeletse seo. Megolokwane e ne a lela, diphala di ne di a lela, dikoloi le tsone di ne di a lela go bontsha gore batho ba utlwile ebile ba itumetse. Ntwa e re tlile go e henya rra ka gore re berekisana le mafapha a farologaneng ga se sepodisa fela go na le Department of Health go na le Social Development mafapha a ileng gore ke a maleba go na le Correctional Services jaanong o tla tlhaloganya gore go na le mekgatlho e tshwanang le bo Save Mahikeng e ileng gore le yone e thusana le rona go lwantshana le botlhokatsebe go lwantshana le di-drugs. Nka go tlisa fa ka gore ke moruti ko kgolegelong for 14 years. We have these programs. Yaanong re na le social working, re na le di-psychologist, re na le spiritual care. So go ya ka bone bile spiritual care takes a lead when it comes to rehabilitation. Re bone bereka ntate, re bone re ntsha banna ka mole, re ntsha basadi ka mole, re le bone le bereka lefoko la modimo. Le a dira ntate. Tiro ya gompieno e nnile manontlhotlho ka gore ke tiro ya pele ya mofuta o re dira re itumetse ene re na le tshepo le nnete ya gore ha re tshwaraganela le morafi le setšhaba sa mo Mahikeng re ka e wina rona all the civic movements re le nosi re ka se lwane re ka se wina mara ha re na le ba sepodisi ba molao ba botle ba tlile le bana re ka ba tsenya sentle mo taolong. Go tloga ha ba gaetsho ka mantswe a mangwe this event ya gompieno re ne re ra go ga mashole ntwa ya lwana jaanong ntwa e bolotse ka rona we have made them aware batho ba ba dirang ba ba tsamaisang dithetefatsi le ba ba jang dithetefatsi gore re ba shebile ebile ra itse gore sentlhaga sa dithetefatsi di se kae go tswang fa go a ko pele ba tla ikutlela botlhoko ga ba sa fetoge mo ditseleng tsa bone re simolotse tiro ka modimo gore ba tle ba boele ko modimong ba tle ba hetoge mo teng ga bone le mo dipelong tsa bone ba kope modimo gore a ba fetole ha ba sa dire jalo
ba tla itshwabela. Se se diragalang mo go rona ke gore rona re le community policing forum re dira sure gore re ikopanya le sepodisa mo e leng gore re utlwa gore go na le menyenyetsi ya tiriso ya di-drugs go gongwe re loma sepodisa tsebe mme mo godimo ga moo go na le di-meeting tse e leng gore re di tshwara le mapodisa re ba lemosa gore o ka re mo ditilong tse di rileng go na le bothata bo bontseng jana bo ba diritibatsi. And kgangkgolo ke gore ke ratile what one of the speakers a se buileng gore bone ba bereka at a higher level mo e leng gore now lefoko la modimo le dirisiwa to cancel bao ba setseng ba le batona mare e tswa e le gore ha nkebe go simololwa ka bone ba santsane ba le motlana ko dikolong re simolle gape re rute lefoko la modimo ko dikolong ke lone le tlo kgonang go re busetsa into our origin, because we don't originate hela mo phehong, we originate from somewhere, from the creator who created us. So it is best for each and every one of us as the community ya South Africa gore re boele ko modimong. Dingongwana tse di leng mo ranking rona ra go lwantshana le sepodisi ga re go lwantshana le disenyi sepodisa sone se tla lwantshana le disenyi ga re tšhetšhele morago. Botla re kopana le bone ba tsa blame ba isa ko tshotlegong ba tsa blame ba isa ko bagolong ya ka re kile ra nna re bua le bone mme gompieno ke itumelela gore ke bone bontsi ba bone ba tlile ba reditse ka tsebe. So we have availed the points di pleke tse ba ka yang go tsone go batla thuso le rona re le Save Mahikeng re teng ka kwano ba ka tla go rona ga ba batla thuso re tla ba isa go ditulong tse di tshwanetseng. Ba bang ba bone ba tlhokile foundation go tloga ko tlase re gantsi re le batsadi re tlhokomela bana fela gore ba dikolong ba kreietsa pholo ba je dijo tse di siameng and all that, but we ignore the spiritual life ya bone. So ke mo ile gore they will start to suffer and lack ga ba simola ba tsena in the society. Academically ba strong mare go tloga ka mogare from inside ba iphitlhela le gore ba bokoa. Ke ka mo khona go bona ngwana fela yo nang le degree a ka felletsa a tsa tshwetso ya go tsenya nyaope ka molomo wa gago, because that person is academically empowered but spiritually not empowered. Ha ile gore gona le tletlebo ya mofuta o ra khona gore re bue le station commander gore station commander o ka re gona le menyenyetsi ya gore o ka re maloko a mangwe a rona a mega mo bosenying. Ha gona gore station se ka tswa se le 100 meters sa police station ile 100 meters away from the taxi rank be go nna le segongwana sa disenyi kamo ke a go tshwaya motsamaisi gore ene wa itse gore ba latelana yang ka maemo a bone o tshwantsa a rage ba ba ko tlase a re gagamatseng go a ko pele a re emeng ka maoto a re emele Mahikeng ya rona go a kgonega le bone gore ne ra rola ditlhako ka kgwedi ya October ra go lela moraga gore re bone ngwana a bola mmagwe. So ke sone se se dirileng gore gompieno re be re le mo re leng teng go kgalemela dilotse go a kgonega ga re ema ka maoto re ikaelela re be re dira go tlala seatla re tla kgona go fitlha ga gona se sa kgonegeng mo lefatsheng. Ke ka moo ke reng re leboga modimo wa magodimo la le ka bona ke sheba go godimo yana a rwaletse maru go bontsha gore tiro re dirileng entle jaanong pula e ka nna yana la barolong ka gore tiro yone re phethile ko pele Save Mahikeng ko pele. Molaetsa o ro kopang ntshang politiki mo ditlhogong tsa lona ma savers le tla joina ha le kgaogana mariano because of ntwa e ke a rona a re tlogeleng go dirisiwa ke di politicians go lematsa setšhaba bana ke ba banyane